Pemirsa, rute penerbangan domestik mewawah malih kalih ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandara Ngurah Rai, risampun nayanin ketutup ritatkala pandemi COVID-19. Maka kalih rute inucap inggih punika Denpasar Sorong Papua, sani keayahin Garuda Indonesia, saha Denpasar Banjarmasin Kalimantan, sani keayahin Lion Air. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handi Heryuditiawan Mausang, rute sani keayahin oleh Garuda inggih punika rute anyar, raris rute Banjarmasin oleh Lion Air inggih punika reaktivasi rute sani sampun wenten sadurung pandemi. Baik ketandane merasa angayu bahagia santukan perkanti becik pantaraning maskapai sampun nyansan limbak melarapan kabungkah nyane rute anyar tur kabungkah nyane rute sane nanin ngandeg sangkaning pandemi. Rauhe mangkin Bandara Ngurah Rai ngayahin kali kenah destinasi penerbangan langsung saking miwah nuju ke Pulau Kalimantan inggih punika Banjarmasin miwah Balikpapan. Selanturnyane Sorong dados situnggil rute penerbangan langsung nuju Papua. Kabungkahnyane rute nuju Sorong sida ngicenin rasa deg-deg antuk galas sani kabuatang santukan pemarkinnyane digelis. Handi ngwedarang rauhe mangkin Bandara Gusti Ngurah Rai ngayahin katahnyane 6 tali kantos 6 tali penumpang rahina. Kewentenan siongolas rute domestik sani kaayahin oleh 11 maskapai miwah sasu rute internasional kaayahin 36 maskapai. Baik ketandani pindah ke pengelola Bandara Pacang Rajeg nyokong pemargi operasional samian maskapai sani mungkah penerbangan perdana. Ring tengahing masa pemulihan sektor aviasi, Dani Rajeg nyarengang maskapai antuk meperkanti ring sajroning mungkah selah sawitra kriya, saha mungkah rute-rute strategis ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Baik ketandane sayaga ngicenin sokongan pamekasnyane ring sajroning nyokong pemargi operasional nyane. Bisnis Bali nguningayang.